Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel, of course, namhleta la Dr. Joshi Rimani. Management ya vona of course yi nga kwata strong ku ta khomiwa vanhu man mi ta khomiwa vanhu ku busy blind of course obviously somehow boya ku va hi va linka na hosi ngome Mr. Post ya so ka swi ndli fosera ti 8 ta December hi ta sunga hi hosi ngome ne ni ta hlamusela sequence leswi ni nga swi twisisa xiswona ni nga swi vonisa xiswona yeah as you can see hi fike hi vona hosi ngome Mr. Post a fika tsala a post as you can see kwalana a fika tsala ku munhu un'we ntsena ku hotohoto ta swi tiva ku risema ra yena vele vele title track and then a fika tsala ku maphorisa u vutisetsa question i vekele question mark a ku maphorisa then a vekela mbuti kwalano so a mi tivi ku mbuti yaleyo i vula mani you can decide ku voka n'wina ku mi vona ku mbuti ku nga kha ku vuliwa mani because I don't really know because in the past mbuti a hi tiva ku vitana ku vuliwa Hlavu in terms of his voice hi ku a chingeliwe hi DJ Gift I think this time around mbuti ku nga kha ku vuliwa mani and stuff like that kwalano so ku humelela yini Master T as it turns out the guys management Dr. Joshi Rimani veri u na thimemela va ku mike heyi ku nghenisa vuphorisa manjheni yi kwata ku kwata management so of course hi ta hi hlaya a message of course lowu va nga kumeka va wu tsala hi vona ku ndleka yini ku sala yini manjheni lawa so post ya kona of course yaleyo so a henhla hi fike hi vona ku tsala ku a friendly warning yeah. The fact that you are on internet does not mean that we cannot find your real names, address and place of employment. Leswi nga sungula ku tsala swona ku hey ku va yi ri ka internet a swi vuli ku mavito ya wena ya mampela address na la yi tirhaka na hi nga ku kumi ne remember that when you type the things you type about people's names tsundzuka loko hi tsala hi swi tsalaka hi swona kasi swo ku la very type swo ku na vanhu vo karhi ka Facebook va nga ku tsaleni ka swilo swo karhi obviously ni lale Dr. Joshi Rimani leswi ku hi vona ku swi nga basangi swi ri okay the fact that Dr. Joshi Rimani page is a peaceful man who does not respond to nonsense that does not give you permission to slander him slander where the action or crime of making a false spoken statement damaging to a person's reputation yona yo sungula yona i explanation yaleyo kwalano ku i ku va vanhu va kha va tsala statement swa mavunwa leswi of course swi onha ku reputation ya artist in this case ku nga Dr. Joshi Rimani vele vele okay yeah so slander continues as you can see to damage someone's reputation by making a false spoken statement about them hikuva vanhu a kha tsala xitatement xa mavunwa so swi vula ku in other words ku na vanhu vo karhi va nga kumekeni va kha va tsala switatement swa mavunwa about Dr. Joshi Rimani a ni tivi ku hi swini switatement swa kona I'm not aware of them I'm not aware of the statements ta ku leti nga ku tsaliweni ni nge vi sure no va sure ku hi tini statements ta kona I think loko a vo yi nyika na reference swi ta swi ve kahle leswi va nga kombisa swona kwala management kwala okay most of you who are writing nonsense are trying to impress an artist of course in this case alu very ku impress wa hosi ngome Mr. Post loko kha ku luyiwa tinyimpi on Facebook I think that tlhendla an analysis about this post of course yeah are trying to impress an artist who won't be anywhere to be found when you are asked to answer for your slanderous behavior in a court of law la mhaka maphorisa yi nghenaka kokwala so that's why hosi ngome Mr. Post a fika tsala that post a kombisa ku maphorisa loko munhu a ze a yisiwa ka court of law so swi loko i va khomisiwini i va pfuleliwe a case na mhaka ya kona kwalano so hi la swi nga fika kokwalano so before hi ya kule ngopfu I don't know if okay by the way this post yi deletiwa ka that page a ya ha ri kona ka page ra vona so mina personally I don't think a swi ri necessary ku tsala ti-post to tani ka Gaza like it's more like our culture ne we compete with the artists a swilo leswi swi tekiwa ngopfu personal ta compete with the artists and stuff like that unless if swo va extreme ku hindza mpimo manjheni a ni tivi but ni vona ku va ku ri a normal behavior and that way artist va yi ri ku promotekeni wa swi ze ku pfulapfuriwa ti-case vanhu vo to miyela va nga vulavuli hi yona dokodela even then se music wa yona vanhu va nga ha yingiseli so that competition hi yona yi endlaku swilo leswi va swi ri swi ku tham vo Benny Mayengani vo hosi ngome Mr. Post va tshama va ri ku chingeriweni and stuff like that a ni swi ve extreme ngopfu vele I agree in that case but in most cases
wa swilo leswi ngoniwa in general ku agwiwa in general so a ni tivi ku mara management yi deletile maybe yo twina ku maybe swi nga tshamisekanga swa xitsarini I don't know ma yona mhaka leyiwa yeah and then he wrote social media is not real life of course ale ka real life yeah just because Tim Shirimane has been entertaining your noise does not mean we won't do anything about your slander leswi va kombisaka swona ku mi ta khomiwa I read so think before you type maswo think before you type kahle swi loko swilo leswi swi fambisana no type ku tsala so maybe na nhlamba yi nga va ku yi ngheneri ku ri ti slander la no ri fambisana no va munhu a endla ti-false accusations a ni tivi ku tsaliwa yini swa endleka ne ku na swin'wana musi swa slanda musi mi nga swi hleketelelaku na n'wina swa endla va kha va ku hi yona yi nga endla swo karhi a na ha swi tiva ku yi tshama kha yi chingeliwa hi ni dokodela mi va ku yi endle swo karhi yi endle swo karhi okay you understand if you don't understand hayi na mina ni tivi ni nga ta wela ka slanda na mina yeah so otherwise it will end in tears serious artists spend years building their brands and we won't let keyboard warriors mess that up for a few likes so what do you think Master T tani leswi ni nga vula I don't think i swilo leswi va fike va swi teka personally as management ku very tani leswi ni nga vula va delete but I don't think swilo leswi va fike va swi teka personally ngopfu I don't think so unless a very swi extreme ngopfu yes but other than that kagaza ku vulavuleriwa man that's why swi ri ku trending sweswiwa trending strong Dr. Joe Shirimane of course very DJ Maphorisa as we can see kwalano ma vona mhaka leyiwa as you can see yin'wana yaleyo kwalano DJ Maphorisa this is just a sample vele another post kwalano tsaro DJ Maphorisa tani swi vonaka so all I can say ku Dr. Joe Shirimane a va tshama na management ya vona because swi nga hetela swi va onherini to some extent u ka gaza yes to be relevant vanhu va fika va kha tshama kha vulavula hi wena hi swo karhi once ze yi fika ka level leyi ku va nga vulavuli hi wena you'll feel it because i to vona kha mibombamela ku dugudugudugudu ma vona mhaka leyiwa by the way ka ha ri ku tikeni of course in addition to the video it's 14:28 as you can see siku 8th December highlighting South Africa iTunes top albums on top as you can see kwalano velo almost a munhu a nga trusted ka leswa so ha munhu a teka ku ti chance swilo leswi swa ku swi straight so as you can see hayi Khasongo they are ka number 1 hey guys yeah DB ku ri ka DB lero ya dibini hayi sure as you can see they are ka number 1 sweswi dyo kana sa do balance le manjeni as you can see kwalano they are ka number 1 so dokodela se yi le ku chicken manjeni hayi le ku chicken mina ni swi voni loko doze ti khoma equal sign ka number 1 a simple ku album leti ti nga huma xikan'we ti kha ti computer yi nga hindza laha ku ta lava ku hindza a new album so album ya nyuwana hi yo yi nga ta sa hosi ngome Mr Post laha as you can see so himpela se swi loko ku kombiseni ku hi leswi i ntiyiso wa mhaka Dr. Joe Shirimane se yi na negative 2 which means yi ka number 2 yi le ka number 4 vele -2 hi leswi nga ku ndlekeni so swi tsandzeni yi nge he fiki number 1 it's impossible yi nge he fika number 1 swi loko se swi tsandzeni hi ndlela yaleyo ma vona mhaka leyi so ka iTunes victory to so Mr Post hi sweswo a ka hana swin'wana congratulations to him dibini ka iTunes diwinini loko ku ri amgezi subscribe ni ta kombela mi tleka subscribe Khasongo ye hello kunjani pfukini kunjani ni pfukile nokumisa kata mi humisa hi mina wa tiva ni ku dya swakudya swi nga rixa a ndzi dya nchumu swakudya swi ngheni kata mina wa tiva a ku ngheni nchumu na ringeta mara a ku za ku nghena nchumu se rixa a ndzi se dya nchumu mina so ringetinyana kata nga ndzi ringeta nchumu hambi mati manene a ma ngheni wa twa yo njhani ndlala la ni nga ko kata mina